बोसोरनि बायदि जों देग्लायबो बे कालचारेल रेलिखौ लादों दा बिनि गेजेरजों जोङो इउएन एकाडेमिनि फरायसाफोरनो जे इउनिटि इन डाइभारसिटि आरो बिनि गेजेरावनो गासैबो माहारिनि गेजेराव ज' थांनानै थानाय बे स्पिरिटखौ जोङो सोनो नाजादों आरो जोंनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव समाजाव मोनसे सेन्टिमेन्ट जोङो बिनि गेजेरजों लाबोनो नाजादों बे मोनसे लेसन हिसाबैबो आरो समाजावबो जोङो जे इउएन एकाडेमि बर' मिडियामनि फरायसाब्लाबो बांसिन फरायसाफ्रा बेवहाय बर' मिडियामानो फरायो गुबुन जाथिनि फरायसाफ्रा बहुद खम दा बिनि गेजेरावनो जोङो बिभिन्न रोखोमनि जाथि माहारिनि बेवहाय जोङो ड्रेस गाननानै बा हारिमु दिन्थिफुंनानै जोंनि गेजेराव जों गुबुन जाथिनि हारिमुखौबो जोङो फोरोंनो नाजादों आरो जोङो मिजिंथिदों बे कालचारेल फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि बर'आव जे इउनिटि इन डाइभारसिटि बे सानस्रिया फैथों आरो समाजाव मोनसे गोजोन थासारि सोरजिथों बेखौ लानानैनो जोङो बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों नैबे रेलिखौ खालामखानाय जादों क्लास 8निफ्राय क्लास पिजि लेभेलसिम बेवहाय जों लादों बेजों लोगोसे गासै फोरोंगिरिफोर आरो गार्जियानफ्राबो बेवहाय बाहागो लादों आरो जोंनि बर्डनि मेम्बारफोर बेवहाय अलरेडि दंखाजोबसै दा बे गासैखौबो जोङो बेवहाय लाजोबनानै जोंनि बे इउनिटि इन डाइभारसिटि बे कालचारेल बिनि स्पिरिटखौ जोङो फोसावनो थाखाय नाजादों बेखौनो जोङो दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेनिखायनो दिनै आंबो नोंथांमोननि गेजेराव थांनानै गोसो दुंगानायजों आरो गोसोआव गोजोननाय जाबाय ইউএন একাডেমি ফেষ্টিভেল যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো এইকাৰণে ইউএন একাডেমি বা উনা ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে ষ্টুডেণ্টছবিলাক আছে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই সব বৰ্গৰ সব ছেকশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক সামৰি লৈ পেলাই এই ফেষ্টিভেলটো কৰা হয় আৰু আজি যিটো সাংস্কৃতিক যিটো এটা ৰেলী কালচাৰেল ৰেলী তাৰ দ্বাৰাতে এইটো বুজাব খুজিছোঁ আমি এই অঞ্চলত কোন জনগোষ্ঠী বাস কৰে আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক আমি যে সমানে সন্মান কৰোঁ আৰু একেলগে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ সেইটোকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত কোনো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৃণা নাই হিংসা নাই আমি একেলগে বাস কৰি আছোঁ আৰু এই উনা ফেষ্টিভেলৰ দ্বাৰা দি যিটো সাংস্কৃতিক যিটো ৰেলী হয় কালচাৰেল ৰেলী হয় সেইকাৰণে ইয়াত সকলো জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ ড্ৰেছ বা সংস্কৃতি বা পৰম্পৰা সেইবিলাকক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিক্ষা অনুষ্ঠান অকল শিক্ষা দিয়াৰ মাত্ৰ নহয় শিক্ষাৰ লগে লগে সমাজত আমি সকলোকে একেধৰণৰ সন্মান দি পেলাই কেনেকৈ বসবাস কৰিব লাগে এইটো আমি ছাত্ৰ সমাজক শিকাব বিচাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ সমাজক শিকোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছোঁ সমাজত যে ঐক্যবদ্ধভাৱে জীয়াই থাকিব লাগিলে আমি সকলোকে সমানে সন্মান জনাব লাগিব